Mudah-mudahan ku barokah silaturahmi urang sadayana hakikatna kenging ridho ti Gusti Maha Suci, syariatna diangkeun sebagai umat Nabi. Dampakna mudah-mudahan urang ku Allah Maha Kawasa dipanjangkeun yuswa sakulawarga, bebas dina corona, disarengan ku sehat jasmani sareng rohani, disarengan ku gampir rizki, lancar ekonomi, tebih tina sagal bibarahi kalayan tiasa jong-jong ibadah ka Gusti Rabbul Izzati. Anu kadua nyalakeun silatul wa'di, alaksanakeun piwuhan Allah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji yang pernah Anda ikrarkan, baik janji ka jalmi terutama ka janji ke Allah Subhanahu wa taala. Margi janji bakal disuruh bertanggung jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-muwaqqirin, para alimul ulama, katingal ieu pangasaha di Bandung Barat ya. Oke, Al-Mukarram tadi ketua DPR ku abi mah ajengan dia ajengan kiai DPR mah eta mah disupake togeureun eta mah DPR mah. Pak Bupati, aduh jazakumullah khairan turun Pak Bupati. Dia ditinggal di Bali Galeri ya, Buya Anong ngajajah di secara resmi. Oke, aya amah hijrah ya. Panginten kapain sama hijrah di generasi katilunya. Kedua katilu kang ajengan BBM. Wargi-wargi sadayana ye abdi lain ngawakilan memang, dan memang pernah nakolot lagi. Pertama kapangarsa abuya anu ngawakilan pun Allah jang haji dadang jikum ahlan wa waqabtum sahla wilujeng sumping ya buya kasadayana. Nomor keduana ye ka ibu presiden komisaris Haji Deka sareng ka Haji Asep Gunung manajer perusahaan di Haji Mulan ya, mana ya manajer aya Haji Dadan direktur utama jeung nah ngahaturkeun wilujeng sumping Jah Haji Deka, Kang Haji Asep, Nya Haji Mulan, Jang Haji Dadang, Nya Haji Nan anu didugikeun nembe ku buya ditampi pisan. Yang enam terkedah disangakeun dan memang geus urang dieu. Abdi apal pisan buya lain tetamat. Ieu teh bakat ku hebat budak teh. Kuliah di tilu universitas ijazah teh dicokotan kabeh. Cipasu, di Unisba, di Unikom. Abdi mau jadi pegawai negeri. Tadi catat ijazah. Apal pisan abdi yeuh. Oh, lamana enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultani al-maghfubi min 'adabihi wa satwatihi an-nafidhi amruhu
بسمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه ومشيئته وعزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأنام وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة على ما أمر الله من الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد زين المتقين أنكحتك وزوجتك بنتي نورماليا ألبا إليك بالمهر 111 غرام من الذهب نحدا. قبلت نكاحها بالمهر المذكور نحدا. محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة أبدا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. اللهم ألف بينهما كما ألفت وجمعت بين آدم وحواء وكما ألفت وجمعت بين يوسف وسليمان وكما ألفت وجمعت بين إبراهيم وسارة وكما ألفت وجمعت بين سيدنا محمد صلى الله